ni aguki address. Yes. Muraradu wa Inooro TV kwa ihinda riri ucio ni munini wa president uraigira thiini wa kiharo giki na ni kuga ndagika o yothe wona akirikia gukinya haria aigeirwo ni president Uhuru Kenyatta ni agukorwo agikinya na tuthie na mbere na kwaraniria na Akenya wakamwira maundu macio mathiete na mbere ni kuri na maundu megi 19 na maria mahutitio korwo ni biashara we wirigireire president aheane mwerekero uriku number 1 turorete half eno ya mathiguko kana turorete sherehe cia mathiguko na bin corona ni rathie kiambataga with the corona is with us kana twi na thiini wa corona na twetereire measures take through the period giki kia mathiguko tura expect atwaririe number 2 kwina cukuru ni igocokwo January na tura expect uria ciana cigocoka cukuru uria rigi megugicoka cukuru na social distance otoria urona nginya guku ti uria tuingiraga the other uria tucerekagira miaka wengi hetukite miaka today ni tofauti tondu kiona nona distance kwina social distance kwina 1.5 na muno tondu so far na kwina distance kana kwina mubangirio uria magibangite riu ni tura expect ciana bado January igicoka tura expect ciana January igicoka but those measures start together to take risk tukineana ciana citu macukuru take that risk so ihoya rinene muno ati measures so na to bado ni